turabasuje inshuti bakunzi ba Iris Sports Agency. Ubu tuvugana ni half time y'ikipe ya Manchester United na Crystal Palace, aho ikipe ya Crystal Palace imaze gutsinda ibitego 2-0 ni match ya Premier League. Nyuma y'uyu mukino turaza kuza kubagezaho resulta zayo uko zirambuye zose ko zikurikirana. Tubutse yuko ku munsi wa Champions League izakomeza hagati ya Dortmund na Paris Saint-Germain, aho ikipe ya Dortmund yageze mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Naho umukinnyi rutayizamu w'ibihe byose w'Amavubi, cyane cyane ikipe y'igihugu y'Abanyarwanda twese dukunda, akaba ari i Kigali, bakaba bamoje uburyo yabatekereza ikipe ya Rayon Sports yakiniye ku majanderi wayo. Hari amagambo yatangaje, hari ibyo yayivuzeho, kandi nanone yongera agaruka ku ikipe y'igihugu Amavubi kuko hashize imyaka 20 atsinze igitego cyajyanye ikipe y'igihugu muri CAN. Nabyo hari ibyo yatangaje. Kurikira Iris Sports Agency wumve ibyo rutayizamu Jimmy Gatete yaba yatangaje. Akwibuka niyo nama nkayo watanga muri janere wayo nako twabyita. Yumva ntabwo ari byiza birabaje, ariko umuza bivuga hari ushobora kumbaza ntazi ikina sinzi ikibazo kiba kibi turi bavuga usanga nashobora gusubiza ikintu Jimmy ubona bizarangira ko uko bariko mwashoye imyaka 20 irenga irashize utsinda igitego nabo ku mahoro cyajya mu Rwanda muri kandi nyuma icyo gitego nta kindi kiratsindwa ngo twe twagira igikombe cya Afrika. Ubwawe umuntu ukurikirana football ubonera iki cyabuze n'iki wagiraho inama kugira ngo izo nzozi twongere tuzigire hano mu Rwanda? uza kuvuga amagambo mba nkoresha uva gena bahana mazigemba hanze ejo bundi ntabwo nkurikirana bihagije, kandi ntacyo njejwe mu mupira ubwo namenye aho bipfira. Sinzi baza cyabafuje kiragiye kugira ngo we sinzi aho ikibazo kiba kipfira ko ntabwo mbiri mu neza, ariko navuga bireba ngo wakoresheje wenda ku buryo abo ngo banarikoresha kugira ngo basubire ntabanga na rimwe isi yose imyitozo akindi.